Check. When your kids are on a mission with Paw Patrol, they develop valuable social skills like teamwork, problem-solving abilities, and learning to be helpful. Hi. The stream. Oh. Oh. My gosh. Ada lang si camera ata na eh. Yeah. Pala, kumala na ata. 66,000. Ngayon ko alang ata damdama. Ano nga matamdaman no bigat i-testing ta. I-search ko pa naganatay OBS as software na no sa kasano no kas But may schedule lang kini Kuya Rod Thursday. Rod ite Yung PM. nya nga date ata Thursday. no na ate nga Thursday Bantay. 9. 9 sige Wednesday nya oras ata After lunch ka, ali schedule ko tayo ng September umalis na siguro. mga 10 kasi Alas 9. aja ko nakapayas ada ba rami dang tatagbal malam Kapag kami balunggat at tayo, courtesy call, mapasali ako mo that. sige when taplan siya antay di questions kan di platform iti program tapno na diretso tayo tanong mo practice tayo ikitak pa yato i-send ko man kanya matay link natin nga YouTube no kitab no ada iti audio na sige sound check ada audio na hindi naman ganun kasama yung audio niya Sergeant goods Uinta ako naganatoy magla-live kasi kami ay dito pala yung camera magla-live kasi kami sa bukas kasama si Marco Ruggio parang getting to know Marco Ruggio better kasi lang siya kaya testing sa ating webcam maglaki din na dati ko watcher kuya ka microphone J ko Logitech nga webcam na streaming webcam kaya i-research ko pa no inya iti may nga setup no external mic kami no daytoy ta syempre wide angle dato so dapat
Slatoy, 1 meter lang, ayan, 1 meter ti distance ko iti webcam. Pero, umanay, ti talo nga tao. Nung matasak pa, is the best. Nakastikada yung iti audio. Oy, Marco Rubio, i-subscribe mo ti channel ko. Bawi-bawi mo. Sino ka man na nanonood ngayon? Sino ba itong isa? Sino mapakita? Sino yung binuya kanya? Subscribe po, Marco Rubio. Ano dapat ti superstar ko po, ha? Subscriber. Chat ka man di chat box, Marco. Resolution nga sakto lang. Awan ti kwa. Ambient light lang ato. Awan iti ako pa ginamitan ti kwa. Iti silaw. Wingarod. Dapat ni Marco Rubio pa-shoutout ka yan, shaker. Naganato yan. Ako pa nga nakita no iset up dyan. Pero right, nagang microphone ko. Ito. Dojo.